Stunting on these niggas like a run shit. I was trying to get every single morning, took the bus and hit the studio. My nigga, I was living on a mission. Thought I was the greatest every minute. I would say I needed a I ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo raditi challenge. Tu je sa mnom drugar Petar Kođopelić. Da, ljudi, mi ćemo danas raditi beauty challenge. Imamo ovdje dosta stvari. Znači, ajde Petar, ćeš i ti prvi da izvlačiš. Jok, ti ćeš. Ajde, da vidimo. Šta si dobio s mesom? Dobio je alevu papriku. Evo ti aleva paprika. Evo ti kašičica. Evo sada. Stavi koliko imate. Ajde. Stavi. Snimaj. Snima se. Pola kašičica. A to tebi ide. Što ti... Šta meni turaš, majmune? Ne možeš meni, nemaš pravo meni da turaš. Obojica sam stavio. Nema veze, ne možeš. Boli me kurac. Evo ljudi, ja sada izvlačim, da vidimo šta je ovo. Griz. Sad čekaj, promješam pisati na tebe. Koliko si meni stavio, koliko sam si tebi. Griz. Je lepko jeba. Sad čekaj da vidim gdje. Hoći da utvoriš. I tebi malo. Pošto si ti meni. I sad smo kvit. Pa normalno. Ajde izvlači. Gdje ti onaj papirić? Gdje ti onaj papirić? Evo god. Baci ga tu. Stavio sam ovdje. Važi. Sada izvlači. Sad će najgore što izvučem. Mislim da je to kakao. Ja mi dao vino ovdje. Joj ulje, joj. Daj, nemoj jebat. Pošto idemo sada po ulje nisam doneo. Evo nosimo ljudi ulje da vidimo kako će sipam. Ajde. Sipa meni njemu ulje, sve što on pije, pijem i ja. Alo. Znam koliko imam. Ulje. Sada ja ljudi izvlačim. Joj, da vidimo šta. Ne do bok. Pazi ovu. Bud se pak papir. Ja mislim da je ovo... Ti mora vrati na stol. I još što si sad napisao. Kakao. Joj, dobro je, hvala Bogu. Dobro, nije ti ovo loše. Sada ćemo sipamo kakao. Stavi malo više, čovječe. Kakao griz, aleva paprika. Ulje. Još stavi do kakao. Hoćeš? Još mi stavi. Evo ti. Jo, brate, meni da povraća. Ja to ne smijem probam. To neće to lijepo, šta mi to stalo po vrhu. Pa kakao uvek ostane zato što je on sol. Jesi bogaj. Sad izvlači. Da vidim sad kraljevo. Još po jednom, ja ne smijem više. Ja ne smijem ova probam. Ajde. I joj. Da vidimo. Šta je izvuk on sada? Se otvorio. Šta je ovo? Kafa. Kafa. Pa ćemo da vidimo kako je. Ljudi, zbog prekida dobili smo slatko domaće od kupina i zato hajde da nastavimo. Sad ti izvlačiš, pošto sam ja izvukao slatko. Šta još? Ima dosta još toga. Ne može još jedno. Ne može, sve, pa ne može. Pa što onda izvlačimo pička ti Pa jebi ga, pa moramo da izvlačimo. Jebote ko ti. Šta si dobio? So. Joj, so, ulje, kafa, kakao i slatko. Zvuci ti ovo. Joj, so. Jel? Joj, baki. Majko ti jebem. Ne, alo. Malo ruku. Ustani. Pusti malo ruku. Da će mu da bude slatko. Opusti malo ruku, ule. I Ide ti mi tu, zvuci ide mi i tu to je ustati. to, ne više. Ja ti Ima malo još toga. Koji si ti pio bez plačine? Čekaj, imamo vino, ostao... Vino si izvukao. Vino. Pošto znam da voliš vino da piješ. Pošto znam da voliš. Dobro je. Vino. Sad pijem. I vegeta. To nemoj si sipa, neć pijem. Što znači da uvijek dobro dođe. Samo mi mnogo sipaj uđe. Dobar. Sad mešaj. I orasi su ostali, orasi, nismo orasi. Orase nećeš. Moraš, nema šanse. Što smo izvlačili? Ljudi, mora orase da pojede. Evo.
To meni. Tišiš. Hvala, pa vraći donesi lavor. Čekaj, sad će donesem. Evo ljudi, sada idemo da uzmemo lavor da ne bi neko povratio od nas dvojice. Evo ljudi, sada se vraća. Šta si svi po ustate jebe? Joj, pa će uzeti povrat. Ljudi, sada smo doneli lavor. I evo ljudi, sada ćemo da probamo. Prvi ti piš. Držimo lavor ovdje, između nas. Ovako. Stavim. Prvi probaš. Čekaj da promiješam. Promiješao sam ti, ajde. Joj, ja bi se gleda lepo. Ljudi, pogledajte vi kakvu to boju ima. Ajde. Evo, pogledajte kakvu boju ima. Ajde, pij. Ajde, živjeli. Ajmo u isto vrijeme. Ne može, prvo ti piješ, pa onda ja da se vidi ko će mi se povraćaj. Probaj. Progutaj, moraš da progutaš. Nisi progutao. Jo, pis. Još jedno mora. Ajde, živjeli. Još jedno mora, ajde, živjeli. Došli smo na 2 noge, ajde. Došli smo na 2 noge, ajde još jedno. Pojebe mi ti su. Ajde sutra kademo da mogu popijem Nex. Ajde. Ajde živjeli. A moraš ti da popiješ još 2 gutlja. Još 2 gutlja, ali ti Nex popiješ. Može. Ljudi, obkladaj da ja ovo popijem sve na X, a on da ovo, da popije još 2. Da vidimo. Nisi popio. Ajde, povraćaj. Ti riješ dobije. Daj mi vina. Jo, pa nisi progutao od se, ne vrca produ. Sona mi je jebala majku. Koliko griza ima lepte jeb. Joj ljudi, ja se ne osjećam stvarno dobro. I to je to ljudi za ovaj video. Ako vam je se svideo video, naravno, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal, jako bi mi puno značilo. I da ljudi, radit ćemo dosta ludih challenge-a. U sljedećem videu ćemo raditi Wishpro challenge. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada jedan veliki pozdrav. Ćao!